Ngiyajabula nalamhla ekuseni kukupha sinkwa sakho sekuphila kuvuka udle indlela yakho iseyinze impilo lapha yona uNkulunkulu idzinga ukuthi uthole kudla lokutakucinisela impilo yakho yakamoya. Encwadzini yaJohane wesithathu sahluko sinye sekucala livesi lesithathu lithi ngajabula kakhulu nakufika labanye bazalwane bafakaza ngekutimisela kwakho eqinisweni njengobe uhamba eqinisweni. LiBhayibheli liphindze lisitshele ukuthi niyawulata iqiniso, leqiniso liyawunikhulula. Mawuhamba eqinisweni kunetinto lotawubona ngato tenteka empilweni yakho. Ngetulu kwaloko umfundisi Dlamini langakusho adeclare akuthandazele kepha kunetinto lotatibona tenteka empilweni yakho mawuhamba eqinisweni utawubona inkululeko. Utawubona ukhululeka from kepha uphindza ukhululeka to. Ukhululeka usuka etintweni lebetingasikahle ukhululeke futhi ube setintweni letikahle. Loku utakubona hayi ngoba kungu-2020 ngeke ukubone ngoba utawufika ku-2021 utakubona ngoba utinike liqiniso. Ithi lengceke ungajabula kuva kuthi uhamba eqinisweni utimisele eqinisweni kuloyo msebenzi ebhizinisini ekhaya ake ube nembiko lokhomba ukuthi wena ungumuntu weliqiniso. Besingete sakhona kukwati konke besingete sakhona kushumayela sonke kepha sibitelwe eqinisweni. Encwadzini ya Exodus sahluko 12 verse 22 sithola uNkulunkulu aniketa sive sakhe saka-Israyeli umyalo uthi ababhece ingadi emnyango bahlale ngekhatsi endlini kuze kuthi kungabikho lotawubulawa lubhubhane lolungaphandle. Baka-Israyeli bebaphephile mabalalele uNkulunkulu bahleti la athite kabahlale khona. Nalo firstborn lo wabulawa ebusuku la bekude khona ingadi emnyango na firstborn waka-Israyeli abe guaranteed ukuthi uphephile hayi ngoba ayi firstborn kepha ngoba bekahleti ngekhatsi ahamba eqinisweni ahleti la uNkulunkulu avikele khona elule isandla sakhe khona. Kufanana nawe nami sibazalwane masihamba eqinisweni siphephile kuko konke sathane ema-missiles akhe ngoba sathane usebenza kakhulu emangeni. Kungako etikhatsini tekugcina kuyawuba nencumbi yebantfu labakhuluma emanga ngoba bumnyama bakha ngoba emanga akha bumnyama la sathane asebentela khona. Kuphepha kwakho kusekuthenini uhambe wethembele eqinisweni uhambe esifundzisweni lesiliqiniso lesiphilako lesivela kuNkulunkulu. Kusinza kwakho kule mimoya lesiphila kuyo akukho ekwekhuteni sathane njengaloku baka-Israyeli basinza ngekuthi kunengadi. Wena nami asikaphatsi ingadi lamuhla. Yebo singasho singekukholwa sibhica ingadi kepha ake ubambe naleli qiniso. Ngekukholwa hamba eqinisweni laNkulunkulu. Kusinza kwakho lamuhla emandla ekuphila kwakho your confidence is nowhere else but in the truth. Ngijabuliswa lisho njalo ukuva ukuthi uhamba futhi utimisele
kuhamba eqinisweni. Utawulata iliciniso, inkhululeko yakho ilapho. Utawucala ubona tintfo letinye tendeka, utawumangala ukuthi hawu lokwa kwenteke nini, uphume nini kulokwa, ungene nini kuloku. Liciniso liyakwati kukukhomba indlela uphephile mawubambelele kulo liciniso. Ligama leNkosi kalibongwe. Usatimisela kuthi kusukela lamuhla utawuchubeka ushikitele eqinisweni. Kusukela lamuhla utawubuyisa i-order empilweni yakho ngekuthi ucale ucatfude eqinisweni lolatiko, eqinisweni lotawulikhandza evini laNkulunkulu. Hhayi liciniso nje lelitaku-excite ngoba likhulunywe ngumfundisi Dlamini, kepha liciniso ngoba likhulunywe nguNkulunkulu umdali welizulu nemhlaba. Amen.